Kani kedai ke Akashwani Shillong ke kubor ban pulia Daud Richmond Karluki. Kimat berkongsan jang ke kubor mentah ke step. Menteri Rang Bado kari India ulai kendo UCM bat ke Mahadai jang ke Netherlands haki yang CM ha The Hague. Ka CBI hinen kesengi ke lakam ya kawai ke badan bentar bagi jinglat tu ke jingkeli biology jang ke NEET UG arhajar arbun rio. Usambut Menteri Rangba Gejala Meghalaya ubak senyau balangdhar nen kesengi ulaple ya ke yen terikam jang ka KVK hawa ya jer. Berkesekem kelarake kesengi yo jela ke basan puai nen kesengi. Ka kubor ke babenia. Menteri Rang Bado ke India Narendra Modi ulai kendo UCM Willem Alexander bat ke Mahadai Maxima jang ke Netherlands ha ke ying CM. Kebadan ha The Hague ha ke benta ke baar jang ke jinglet jingo jengu ya ki santli kiri ke bapen pau ke jing ya biteng bat penklan ya ke jing dai jang ke India bat ke Netherlands. Kerla ya keren ru halor ke jing trailang ke banang kio preng ke India bat ke Netherlands. Baro arliang kila kedau ke jing trailang ke bajan ni ki benta jang ke jing pendek pensa ke jing don jing em ke jing traikam halor ke jing long ke sun beneng ki kor ki bor ke juk bamenta ke jing lap thamai ke fintech bat kiwe Kila penpau ya ke jing ang nuat jengki ban penklan josho ke jing dai hapadang kini ki arri. Henen kesngil IT ho Narendra Modi ki plate copper ki chola ki bapau nam jang ke spas nam ke bakat wei bat ki bor penyat jang ke Leiden University kila let ban IT kini ha Menteri Rang Bado kari ye ki belabo bersyakata ha ke Asian Library jang ne ke skol ba. Ka CBI hinen kesngi ke lakam ya kawai ke badan benta pakai jinglet tu ke jingkli biology jaga NEET UG arhajar arpun rio. Kani ke belasya keno ke kerteng ke Manisha Gurunath Mandhare bagi dikenohikai botany ke belakam Rangba na Pune Maharashtra. Ka CBI ke pentep pakai dan benta ke eksamen NEET UG arhajar arpun rio namar latung ya ka kum kawai ni ki expert da ke National Testing Agency. Ka CBI kelong bakal yo lut purai ki kot jingkeli jong ke botany bat zoology. Hadu mental lakam kendai ngut kinong syak keno hakani ka kam na Delhi, Jaipur, Gurugram, Nasik, Pune bat Aliyanagar. Ka yin syari jo kenong ba Delhi nen kesingi kelapa ya basyak keno bakam hakamat hakani ka mokot duma bedai bagi jinglat tu ke jingkeli NEET UG UPV Kulkarni bat ka Manisha Wakmare ha ka along ka CBI na ke bentas posngi ban penlong ya ke jing toket. Usambut Menteri Rangba Gejala Meghalaya ubak senyau balangdar nen kesengi ulaple ke yang terekam jang ka KVK hawa ya jer bat ulai shim bentah ke workshop jang ke National Initiative on Climate Resilient Agriculture kumukongsan. Ya kini ke jingyalang ke bela penlong da ke Krishi Vigyan Kendra West Gente Hills. La penlong halor ke mat pedeng ke jing penla ikinong rep ki baret bandan ke jing start bat ki boyd ha ke jing kela ke sun beneng. Habakran ni kini kesengi ubak senyau balang dhar ula penpau ya ke jing snungu ke jing nok senyang ki bakrau bagi jing syakri belai da ke KVK syakinong rep habar ko ke district. Ula banjur bagi jing play ya ke administrative building lakmi lenti bakan kentiau ki kam bagi jing don kam na ke benta ke bahakam yat jikinong rep ha ke rukom ke bakam he. Kom shibenta ban pensa priang ya ke jing pensai shikipat ba halor ki kendon jong ke Pokso Act arhajar khatar ka NDPS ka Nalsa Scheme arhajar khatsan bat ke Juvenile Justice Care and Protection of Children Act arhajar khatsan. Ka office jong ke District Legal Services Authority West Khasi Hills Nongston kala penlong ya ke program pensngotho ha ke Darbar Hall jong ke Shnong se ko omaj ke badan ha ke District Eastern West Khasi Hills. Habakran ke ni ke program ikong imerthong ilong bakathong bakongsan jongane ke program pensngotho kalong banwara jengsngotho igi breo shapangkian per bat kumno banyo igi jing syakri haki kaman haki babon ki jingja kani ku kubor kawan chapi naga Akashwani Shillong. Naga Akashwani Shillong ina beteng biang ya ke kubor. Ka sikim ka rakhe ke singi ojla ka basan puwe jongka nen ke singi da ke jingyalang ka blalong ha ka Manan Kendra ha Gangtok. Vice President kari UCP Radhakrishnan ulai shimbenta kumukongsan. Ha ka balai donlang Menteri ke Sarkar Pedeng jong ketenat Communications bat dona Jyoti Raditya M Sindhya. Haba ajeng keren ha kene ke jingyalang Vice President ulai kublai ya kipat ba ka sikim. Bat kan mau buram ya Menteri Rangba benengkong ke Jelau Kazi Lendup Dorji halor ke jingi jingai jungu ya ke sensyar kadar ke babha.
Ulang ba ka jingnok senyang jong ka Sikkim kan long ka ba kongsan ba ban penurlong ya ka thong jong ka Viksit Bharat kat agasnam 2010. Ka jinglom khana samari ke bede ba ka house listing bat housing kelas dang hnin ka sngi da ka jinglet ki enumerator bat supervisor syaki house listing block ba pher balabu renti. Lasaki bah kanong ba shlong bat kiwe ki jaka ki enumerator bat supervisor kle kendu ru ikinong elam shnong ban kmi ki jaka lum khana samari. Hagawat beningkong jang ka house listing bat housing census kelas dang nado hnin ka sngi bat kan beteng hado ka khat sau terik ujilio 2010 riu. Hapo ka por ka balai pho sngi kum balajiet. Ka jingtip syapang ka wei pukwei ka long yeng kan long ka bala pensyong nebo ha ka jing tho. Onlum jing khen ye ki jing bit jing biang ha yeng bat ki jing tip ba kongsan. Ki jing tip jang ki breu kin long ki basngan bat ki bala bure kat kum ka census act kat khandai spa sapupra. Ulampang yang dorbar tawan ke Jela Meghalaya Thomas A Sangma henin ke sngi relit Asian benta ke jing play perda ya ke Meghalaya Open Taekwondo Championship ke baar bat ke state level Taekwondo Championship ke Beningkong kata ka Kyorugi bat Pomse Halaban Sports Club Hashilong. Ya kini ke jing yakop lekai ke baar sngi lapenlong de All Meghalaya Taekwondo Association haga bat ki spangut kinong lekai na ke Jela Meghalaya West Bengal Assam Sikkim Nagaland bat Mizoram kilawan ban Shim benta ha kini ke jing yakop. Unebel John Linkoy ulayo thap ya ka hat-trick ke Beningkong ha ka Meghalaya State League ke Basan. Ha ka jing yakon ka quarter final ha ka baka Nangkiu Irat Sports Club ka lapenrem dah nyaw gol la kawai ya ka Maram Football Club. Ha ka jing yakon ha ka Group B ke belalong nin ke sngi ha SSA Stadium ha Shillong. Ha ka waipat ke jing yakon ka Langsning Football Club ke labateng ban job lenter kendai sien ha ka jing yakon bat nin ke sngi ke lapenrem ya ka Rembai Shken Shenria Sports Club dah lai gol lanot. Kalang sening kalayo kur 100 point, Rembai Shken Shenria bat kenang kiu irat kalayo marlai point. Ka Aqua Adventure Regatta Arhajar Arpun Rio ke Baprasngi, ke balapenlong da ke National Cadet Corps NCC, kalakut nok da ke bajab hnin ke sngi ha kepung umyam. Ha ke balawan benishim benta da ksis pangut ki cadet ke NCC, na ki jaka pule baper ha ke lenggatan. Ya kini ke adventure camp la penlong na duk ka kendai terik haduk hnin ke sngi. Bala penlong da ke 12 Assam NCC Battalion hapo ka jingpet jong ke NCC Group Jorhat bat ke NCC North Eastern Region Directorate. Ha kini ke camp ki cadet senior division bat senior wing kelayo ek jinghikai ki bejeliau ki kam baper jong ke Aqua Adventure bat ki kam nong yalam kentup ek sailing bat kiwei. Menteri rang ba ke Jela Assam Himanta Biswa Sarma hnin ke sngi ula play ke Tenat Bank ke Beningkong jong ke India ke bapendan kam da ke AI ke Digital Banking jong ke Slice Small Finance Bank ke badan GS Road ha Guwahati. Ha bakran ke sngi Sarma ulang ba ke bank ke balapen trekam da ki Core Digital ke ke weipat ke senjam ke bakongsan bantai ke rukom trekam ke bakam kentup lang ya kinong shnong ha ki jakasor bat ki shnong ke beduna ka jing syakri. Ka Central Board of Secondary Education CBSE kala penlong ya kejing pule ki lai jat ki ktien ne ke 3 language formula ka bakongsan ne ke benta ki kena pule na do class 9 na do kshitrek unai tung menta ke senam. Ha kejing penmi kubor da ka CBSE klong ba artli ne ki lai teli ki ktien ki dei bandai ki ktien jong ke India ke bayahap bat ka NEP Arhajar Arpo bat ke National Curriculum Framework for School Education NCFSE Arhajar Arpulai. Ka CBSE kaloong ba ka numdan ka eksamen banile da ka board na kabenta ka ktien ka balai lane ka R3 ha ka class 10. Bat kat to ko kubor kalakut agan ka step ka balawan Shapi na ka Akashvani Shillong. Ha ka por prabajing ni so baga Delhi station na ka banta ka kubor ha ka ktien Hindi ka banbot ka kubor ka ktien pareng ha ka por prakat san minute. Ngipen kan mawi piginong ngap ha ka por prashteng na ka station pin yo ya ka North East News. Ka por menta kala jandap artat prabaje.